Yang Brahmo Prajapati. Yang Siwa Prajapati yang tadi. Udah nih mau ragu-ragu ke Mertopada. Mas Niro di Mertopada. Ngadak kita ngadak. Yang Surya Chandra. Mau budi matilar. Atman yo di Mertopada. Ngasing kulon ye manusan pada anak nong aturan motaro temurun maka pengundang taragang melejak amureng kukos menyan Janano maja gau kang siwo sada siwo muang pramo siwo Tulio ito tedon ring kayang ancak Mireng dewaning dewa muang kesana kang putu muang iya daro iya dadi malung oreng asap Tumuran yang Brahma Prajapati Turun yang Siwa Prajapati Tumuran yang Betari Durga Nirotadon Puang abe tapakan nira tedon yang dalam juak dalam senopati yang betari durgum Tumuran yang siwa pramesti guru pengadegan nira yang Brahma Wisnu Iswaru Niro tedon kemerco padu nodio permas niro dia merco padu Duran pare otak suama kabehan kemerco padu Yang siwa pramesti guru pengadegan Brahma Wisnu Iswarum Ira tedon yang ayon pelingin napak tapakan adrwe yang dalam juk dia meraca padu Mas nira pedak tangkir yang ayun pelingih nira Di utaman yang menalu Maka mati do permas nira Dia meraca padung Nira yang betari siwa guru Mabawasan lian eskalu Kunira yang betaro siwa permesti guru Tedon kemerco padu Ngelinganin Tapakan itu yang dalam juk dalam senopati Permas niro di merco padu Kian minak kadi di merco padu Raso kobat Raso kediahparan Dan sido paripurno di sejeroning buan walit Dan sida mapari manah di sejeroning buan walik. Nira ngeton, nira nodio. Apa nira alungoh ring utamaneng menalu, ring penguluneng pinako pabubukan permas nira kapurus. Buat pinguntang pari manah permas nira kapurusul. Lan perampian nira di merco padok engkian makadi diayun pelingih nira yang betari suruh. Pingenyat mau pari mana di tengah heng buan walit matur tekan diro yang betaru siwa guru terus itu yang wakilin ampulo di tiang maka saran kami mas ampulo di tiang tidak wakil jaga niki jaga dua ji sojeroneng
pemargi jagi penyanyian jagi ngeres jangan banggul teh kan. Nggih, padot kan sareng sami. Nah, yen sampun malih jebos hakikat kemuliaan saya niki. Nah, sejuneng penyanyian jagi ngemargiang jangan banggul niki dan harus tunduk niki kan. Kijang belak-belakan kijang raos niki majang semutan mau kesalahan kami sapenapi sapen ike pemargi ini napi kangkat sapen ike kijang raos sampai kedagingan. Pun mari terus. Kupermas niro pinguntang di buano alet di parimana apan kobat mekadi di lemah pado pinguntang permas niro mekadi wewangunan mekadi entik-entikan di Pertiwi ngemijilang sang yang ibu Pertiwi pinako jatuh pinako entik-entikan uleng di Pertiwi do jatuh paican niro bobawasan kaping kapertamo kapeng duangunak di rumah paico mukadi pinginyat permas niro di merco pado ngutuang ngadegang pinako mukadi dinas kalo iro mapaico penurgan nyenengin maku permas niro nih lakar ngadegen pelingeh niro di utamaneng menalo gitu permas niro mau pikam-kam di lemah pado. Mukadi parimana permas niro ngajogang. Jan bangul di sekalo di neskalo ayah-ayahan di sekalo di pelinggih niro. Untuk paijan niro yang inargamayang mukadi unag kapeng pertama di suga niro mapaicio pinako keterangan ngadegang pinako jan bangul di pelinggih niro kengkian permas niro samu sumangup ajak ngajak mako pepinah di buano alet permas niro lakar ngadegang jan bangul di natar pelinggih niro niro mapi tekat. Sampun. Yen permas niro subojum sumangup ajak najak nampo nyuwun paican niro bebawasan niro di sekalo di subo ngadak pinako jan bangul niro di utamaneng menalo mukadi di merco pado permas niro samu mako carang niro mapaico penurgan apang mekadi di merco pado apang pusing mekadi lidi mekadi apesel mako pegat mako talenio samrak mekadi kemumai ye niro mapaico pinako bebawasan presido permas niro apang gilek seguluk najak pepinah permas niro di buano alet samu mako carang kepeh uleng di pagubukan karang mako wayah di utamaneng menalo mako wayah niro mapai cupi deket di subo sumangup permas niro lakar nyangupang di lemah pado niro maro lakar ngategang jan bangun abang pusing permas niro bat nyuwun bat neken ngaturang pangubakti di suang mako mekadi taru carang yen presido permas niro nyangkepin liu di utamaneng menalo ane lakar mako ngajegang pinako jan bangul jangkepin di utamaneng menalo niro mapai copi teket ni mako mekadi taru di carang mekadi di mercopado rikalo permas niro ngaturang pinako pangubakti reng pelinggih niro jangkepin reng pelinggih niro je pangubakti apetek sari niro tu sing agung yang yadnyo di carang yen presido permas niro nunas bebawasan niro di ayon pelinggih niro yang trimurti
dicarang mau piuneng. Nggih, sampun. Matian wali diki. Do Permas niro mau agung yadnyo dicarang-carang. Ampunang gede-gede. Gumanti tajepang di Buano Alet di Karang Mako Kapuruso. Nggih. Apang Presido Permas niro jangkep ngajak berpindah Permas niro di Mercopado. Subuh Permas niro Samu. Sampun. sanggup Permas niro Sanggup, ngaturang nggih. pangubakti ring Karang Mako Wayah. Sanggup. Sanggup. Nggih, sanggup. Jangkep Jangkep ampun. mako dicarang-carang kepehan pelingih niro itu ngadegang pinako yadnyo piuneng. Nggih. Sampun. Apang tusing Permas niro nyantos muka di lemah pado niro utamu Permas niro ngaturang pangubakti ring pelingih niro. Apang tusing Permas niro mekadi niro nyirinen mekadi di Mercopado mekadi Pertiwi getok samrag mekadi di Mercopado ento mako ciren mekadi di Mercopado. Apang mekadi di Mercopado mekadi manik lulet mako aseh mako di Buano Alet Permas niro Samu Prodano Kapuruso sumangep ngaturang pangubakti ring ayon pelingih niro yang Petaro Siwo Guru Mangok ampun. niro nodyo di Subung mako sanggup Permas niro di Mercopado niro ngadegang pinako Jan Banggul. Nggih. Abang Jati najak nguntang di Papinah Buano Alet Permas niro Samu. Nggih, titang tulus sampun iki sareng sami semeton titiang iki. Janjian titiang iki. Tusing Permas niro Kapuruso mako kaditaru ampehang Betaru Bayu kangyen kau kajo klor mako Papinah Permas niro di Buano Alet gilikang tajepang untengang kedureng akasuk Papinah Permas niro di Buano Alet nangiang ngadegang nguwetuang pinako Jan Banggul di ayun pelingih niro. Nggih, sampun iki. Nah kewalo niro buen mau piteket teken Permas niro Nggih. apan niro ko aturen pinako jatuh pewanengan ngaturang pangubakti rikalo pangubakti katur ring pelingih niro mukadi di Mercopado apa rikalo ngaturang pujo wali di pelingih niro apang jangkep cakup Permas niro Kapuruso lan Prodano. Nggih. Kewalo di Subang malih riwekasan niro mapaico pinako jatuh bobalsan riwekasan Presido Permas niro di Mercopado Kapuruso lan Prodano nguwetuang pinako pepinah di Buano Alet Permas niro Kapuruso lan Prodano kopelingeh niro di utama yang menalur yang Presido niro ngerawasang tekian Permas niro di Mercopado yang Presido Permas niro ngetut puri pelingeh niro di utama yang menalur Nggih. Presido Permas niro Sampun apan genah mako pelingeh niro yang Betaro Siwo Guru peragaan niro Brahmo Wisnu Swaro itu ngadegang pelingeh pinako nyangkepin damuh niro ni di Mercopado tuh muharan di utaraning pelingeh niro yang Betaro Siwo Guru ngadegang pelingeh mako gedong panyedeban wangso Nggih.
Presiden Permas niru mapaico babawasan tekan Permas kapuruso lan Prodano yen tan sidup bukiang paican niru apan bah bedeg lebaseng paraneng banyu di lemah pado di pagubukan asing lebahan nemuang tan rahayu Nggih. Daging itu kan ini. Daging gitu. Daging, nah, ini nah, sudah neng kumargi, nggak dagang peligi, balik lagi, yang peligi kan. Nggih, ampun. Peligi ampun sanggup. Ampun. yen sanggup Permas niru mapaico kerahayuan diwalo tuntun kerahayuan tekan Permas ngadegang sekarang pejati ngaku agam yang pelingih niru yang betarus guru Nggih. asung waru nugraho niru mapaico waru nugraho diwalo niru mapaico waru nugraho riwakasan disebut Permas niru kapuruso lan Prodano ngadegang pelingih gedong Panyinaban di utara neng pelingih niru yang betarus guru itu yadnya di pagubukan di madianeng menalo niro tedunang niro mapaico mako yadnya tan ketibeneng mako laro Permas niro di lemah pado lebaheng paraneng banyu aseng lebaheng metilar uleng di lemah pado Iya, sampun iri ngau niki. nah niro Subo sumanggup Permas niro gilek najak pepinah Permas niro muali niro ngadegang jan bangul liayun pelingih niro yang betarus guru niro pengadegan Brahmo Wisnu Swaro niro nodio Permas niro di Merco Pado lila karajeg ngiringang jan bangul di lemah Pado ngiringang di Neskalo niro ngadegang pinako jan bangul di natar pelingih niro jiwalo niro mapai teka Permas niro ni kelajegang niro maka di jan bangul do Permas niro lalah menah tunur teriakso yaso kerti di lemah Pado kerti yaso di lemah Pado di suboni ngadeg mako jan bangul niro di Merco Pado yaso kerti di ayun pelingih niro asolas dino ngaturang pinako Sri Rateng mako kepel Trimurti Iya, sampun. niro ngadag niro Nggih. nguwetuang niro ngadegang jan bangul ngadag niro ngadag nunas penurgan ring itu yang Suryo Candra Lintang terang aduh Beli. Ampun. ngabeh tapakan itu yang Nggih. dalam jok Nggih. Ya beli. Ayo beli. Gini, tangi. Sampun iri ngau niki. Sampun. Gini. yang Suryo Candra Lintang terang aduh yang botare siwo promesti guru nangkir ngayon pelingih yang Suryo Candra Lintang terang aduh angadegang jan bangul manusan nirodeng bercopat tuh labu kaliyo ring bercopat yang Suryo Candra Lintang terang nyurianin Permas niro ni hajak mako jan bangul ngantep yang Suryo Candra Lintang Gini. yang Brahmo Wisnu Wiswaro nino. Aduh,
yang beramu itu suara tunggu-tunggu. Ngadeg. Yang juru surat, juru tulis dan penarikan. Dapatkan yang dalam itu. Merwodak sinureng pelingnya itu. Yang bertaruh siwa. Kira-kira. Yang beramu perajupat. Yang siwo perajupat yang tadi. Udah nih mau ragu-ragu aku merajupat. Yang beramu anu merendak sini. Yang Surya Chandra Lintang. Duran yang Surya Chandra Lintang tangan. Surya ngadak yang jan panggul ni mertua. Mas Niro di mana tempat dia? Ngadak kita ngadak gitu. Yang ayam pelingnya Niro, yang bertarik siwa pada macam guru. Dan ngadak dia yang ada Niro. Yang permas Niro di merco pada. Ngiringang Niro jangan bangun dia ayam pelingnya Niro. Penapi nih ki, lagi ngiring ke penapi. Gengkian tan mesado, permas Niro. Bak nih kan. Yang tan ngireng di ayun pelingih Niro, bukiang. Nggih. Kalau mau budi gengken, mau budi matilar, Atman yo di mercopado. Mau budi pagah di mercopado Atman yo.
Nggih, yang giring. Pagahang yaso kerti tekan liplingeh niro. Buktiang di sikot pagubugan permas niro. Niro ngajak jan banggol di pelingeh niro. Kengkian permas niro. Sumanggap. Nggih. Niro mapaico warun uglahu. Permas niro samu. Apuruso lan prodano. Apan permas niro kecetus muling dines kalau niro nyetus. Ngadegam niro jan bangun. Kengkian di lemah padu. Sumanggup permas niro kapuruso lan prodano. Ngayomin panjak niro ni kejan bangun. Sampun. Dubah permas niro ngayomin damuh niro ngiring jan bangun niro dines kalau. Sanggup? Nggih, sanggup. Sanggup permas niro? Nggih, ngiring. Sampun. Sampun, semetonan tiang iki sampun. Dewalu niro mau paiso kita kan. Asolas dino permas niro ngayah dinatar niro ne sabrane mako wengi. Astiti bakti. Makbet iki. Nggih. Ini iki makbet. Solas dino. Niro mapaiso kita kan. Amputen permas niro ning ngajegang mako jan bangun. Flat lain iki ya. Nggih. Terus mengalir alit. Aprasti tu. Ador mengalo. Abayuan. Biu kalo. Tuh, muharam ngamputen alet. Juga udah permas niro acamu. Kan ada sering wali ini kayak dengan ngerti perang bakate. Niro tuh saya nganugrah. Disugo semayu. Taturan niro pujo wali. Gitu laksanang ni muharam. Yadnya putus. Nggih. Ampun. Ini sampun. Nggih. Sampun iring ang mangkin. Iring mangkin lesuang sampun iring ang mangkin ken. Panjakin sampun kang iring niki sejroning pamargi jan panggol iki mandu iring. Atene Mangkin di yang kasih perang bakate nyoman maru intenen. Oh iya. iring. Iring lesuang nomor isian kapang dua ini. Beli. Beras. Menang kelas itu. Nah, tunasan une ketonen. Dapat awang suan. Pero ni. Kaya ka muna. Mau beli itu pemanduan panggasos. Kita nak awetkan mungkin di teh manis. Dia udah apa? Mana gimana dah? Iya. Kadang pernah